Umbwira umugabo wifuza kuzabana nawe uko nazaba ameze. Anywa inzoga zikeya. Kumutubwiye ko Atazinwa hoya. Amba yirabara nka cita? Sirajo. Ariko mana uhoraho we uzandinde ikintu bita gukasirwa ngo mbone kitambaye ubusa buri buri. Nkansabi Sabarirabura. So nsabirabura no musikirenge. Indaki kwera Buri wizije anniversaire mbwiza ukuri. Okay kwimana. Witwa wowe? Yego. akwiyamyama akwiyamye Ewe washimye kurongora umugore usurye. Uyu mugore ni mwiza ndagapfikiye. None rero twagiye tumusuhuza tumwitaza. Ndagira ngo wegere umwana mufungane bukwasi sinshaka amazamu hagati yanyu. Kandi wakoye akora iyo ashaka nakubwira iki reka ngiye kwinywera inzoga. Iko Kigali bararongorana mw'abantu. Impamvu ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana n'ubuzi bitsina. Ye baba we yewe data we yewe ma yewe mbega mana we imibonano mpuzabitsina mu gikore. oya Ariko ikigiye ariko nayo bayireka oya naye biraryoha oya Kanyarenze. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru. Iswe muri kuneza twaduca. Tuwese. Yeah. Reka twikomereze gutya. Nk'ubu perezida w'u Burundi watoba bari gufungura. ukumbuye indagara se Mana yanjye umva dukumbuye Burundi pe mugire rwose mutuvugire kwa perezida mudusabire ikigongwe mudukorere ibishoboka byose mudukorere ibishoboka byose Basi ibibazo bya politike sibyo ndabizi ko bibaho. Nta nubwo nkunda politike sindi bunayiva. yafunze umupaka umugabo ari hakurya. N'ukuri ko Imana birano byabangamiye abantu bafite abashenyi. Urandeka kirazira ku Barundi, urandeka kirazira kubagumya abanga ntihagiye numwe azoduhangara. Bazagume mu mazu biyugaranye gitandara kitemana nge baze kwikangura twahejeje amatora. Uhoraho utwandike ko kirazira Kagame azoturabe atubure. Perezida turagutakambiye bancira akakantu bakakohereza. rwose ashyiremo imiyaga tugaruke Burundi nkumbuye Burundi giye ibaze ko navuye Burundi ntari y'umukeke ngo n'uburobe navuye nta nukuri abarundi n'abanyarwanda turi abavandimwe tuvuga ururimi rumwe mbega turi umuntu umwe nimutugirire imbabazi murebe ukuntu mwabyigaho rwose tubabarire pe. Dore niyo mpamvu byose biri kubaho. Uhoraho Amerika izoturabe na bya bigwanisho byabo batubure. ubundi East Africa yose yakabaye ifite ubumwe East Africa yose ariko byagera ku murundi n'umunyarwanda bikamera nk'abavandimwe bakurikira. Ni nkuko Tanzania na Kenya bameze. Tanzania na Kenya bimeze byakomera nk'igihugu kimwe bavuga bimwe bintu byinshi ni bimwe. Natwe rega ni bimwe abanyarwanda n'abarundi natwe ibintu byacu ni bimwe. Aho kugira ngo mfashe gusaba perezida icyo kintu. Ni igitabo ko muragiye muri hotel ajyana iki gitabo ubwo turaza kugerageza tumushyiremo nyinshi cyane. Okay. Kabati. Ko ubitsemo amaso ikindi ubonyemo cyiza ni igiki? Tofu. Ukura umuntu muri kumera ukamuhindura.
wisomye se wisomye he mwereke inyama ya tofu uri kureba ibihendutse njyewe wenda nkurikije uko avuga ko ari ubwa mbere asohotse nk'akaguru ke nk'uko n'ifiriti mba mbona ari byo byiza byamurenga akaguru ke nk'uko uragatana akavati uraza ko wagateguye hano ariko ndagatana nka Paul Kagame nyimusimbura nkamukorera mu ngata nzamurindira umutekano we n'umuryango we muri rusange n'inshuti ze n'abanyarwanda muri rusange kandi bose mbahe imirimo imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga bose bashoje urumva nicyo nababwira abanyarwanda nsindagira rino jambo ry'aba bamwe bashinga amategeko akandamiza abaturage none bigatuma bagundira banga kuvaho kugira ya mategeko atazabafata amaboko n'amaguru akabanyweza bashyiriyeho rubanda bo bakahita bayatinya nicyo gihe iyo mbuto ibone ituma abanga kuva ku butegetsi nicyo batinya akanyanga mu mutaranda kakuro guca cyene wabo cyanda kuzi kana ka mama kana ka data muri Republika y'u Rwanda bikubita zamuke tubyaguriye muri East Africa tubyaguriye muri Afrika no ku rwego rw'isi cyanda kuzi kivemo abantu bajye bakora ibintu bashoboye kandi bafitiye impano abanyimpano bashoje bahiswe n'abafite amadiplome yasinziriye ndaze nyakangure abantu bose diplome zabo ndaze bose mbaha imirimo nongeye kuzunguzana pita hasi ubusenza meragurike reka nkubwire njyewe kugira ngo njye gusambana n'umugabo wo hanze nasambana na data bukwe sinamusuzugura dore imbogo yashyukwa wagihoneye kuri ikigoryi nari igihe yaba yanabonye porono uri sugi ujya ntabwo uri sugi warabigerageje isambu nziza nkayibona nitabanze nkanjye ndacyo sinaryamana nawe kwari igihe wanga wakintu bose bakagucira mu muryango naryamana na data naryamana n'umuhungu we wa kabiri afite n'ingurube 80 jina la Mungu assalamu alaykum wa kafir na shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim chaka bura kuzagutekera n'ingurube warige God have mercy upon us. Kanyebwa kaburi. Hawa wanakula nguruwe hao. Wewe njoo nikula. Kanyo waraile chaje bakano katuka. Hakuna kwa Mungu wa Muhammad la ilaha illallah. Hizi haramu mbili mnakula nguruwe nyinyi. Kwa kiba yoroshe aita ashira mu kintu. Oya sharika mbabwire nuko ikima. Mani buna ko nyuko nyuko Damuru na uvava. Nyinyi ni haramu nyinyi makafiri. Mnakula nguruwe nyinyi. Allahu Akbar. Papa icara hano. Wari sabukwe niba ramutsa gutereza. Urabimira bikabibanga byawe. Bino hano wicaye nawe tukuvumira ukuri. Ndugumane nawe. Aro papa wabana banje urihe mwami urihe mutware ariko mana urihe kanyombya wabana banje mwejereyo namwe uyu ni papa wabana banje Binini. Mwejereyo namwe Wajini ya mikache buni kwa nini? Ewe byananiye gusinzira byananiye gusinzira wabana banje Uko
ndamukunda uyu ni papa w'abana banjye umwegereyo nawe ariko baraye cyakoza Kanyombya ni umunyamatiku Aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. Viewers, apologize, I'm continue. Ni koko hano. Ariko nyaganya ntimumurenganye. Namukuru we ntabwo arashaka. Ikikorye rero. Ndazobona iki. Ariko niyage barakwicira hano. Ariko unzatera indashaka. Shaho uzamuhamya byo. Uratinze ufite ibintu mu mubiri byinshi. Umfite yarara ryinshi. Yewe uzamuhe Yefite umanya ko kurongora urandambi. Nagushaka uvuga nawe avia. Kanyo ko bomba kurongora wewe utaki ko wajia nini hoa. Ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuro byiza cyane courage Le monde part en couille. Isa 12 kuryama byananiye Bonjour utale ese waramutse ute mami Njye ibintu n'insazi